Ndongeye ndabashuhuze bakunzi ba channel yacu. Nk'uko channel yacu ivuga neza ko ari iyo kudufasha kumenya uburyo ki twasolvinga ibibazo bimwe na bimwe mu isomo ry'imibare. Uyu munsi hari ikibazo ngira ngo dusangire kubona uburyo twagikora, ndetse no mu buzima busanzwe ushobora kubyifashisha mu buzima busanzwe, kiri applicable cyane. Kiragira kiti Andrew is 16 years older than Agnes and Paul is twice as old as Andrew. The sum of their ages is 68. Find the age of each one of them. Ngo Andre arusha imyaka 16 y'amavuko Agnes. Paul akubye inshuro ebyiri imyaka y'amavuko ya Andre. Igiteranyo cy'imyaka yabo bose kingana na 68. Noneho bakatubwira ngo dushake imyaka ya buri muntu. Ubwo turashaka imyaka ya Andrew, iya Agnes ndetse n'iya Paul. Ngira ngo nk'uko muri kubyumva neza, bari kutubwira ko Andrew is 16 years older than Agnes. Ni ukuvuga ngo Andrew ararusha imyaka 16 Agnes. Ni ukuvuga mu by'ukuri imyaka ya Agnes ntabwo tuyizi. Kugira ngo rero tuze kumenya uburyo ki dushaka imyaka ya Andrew, iya Agnes, iya Paul, turabanza turetinge, twipoze imyaka ya Agnes, tuyite solution. Turipoza imyaka ya Agnes. Let age of Agnes be any letter you want. You can let T, you can let X, you can let what, any variable you want. So let the age of the Agnes be what? Be T. Katureting letter T. Noneho ubwo imyaka ya Andrew, ages of Andrew iraza guhita ingana na ya myaka ya Agnes twongeyeho 16, kubera ko batubwiye ko Andrew arusha imyaka 16 Agnes. Ubwo ni ukuvuga ngo urafata imyaka ya Agnes wongereho imyaka 16 yo Andrew amurusha. Ubwo ni ukuvuga ngo Andrew ages irahita iba T ya myaka ya Agnes twongeyeho 16 amurusha. Nanone barongera baratubwira ngo the ages of Paul ages is twice as old as Andrew. Ni ukuvuga ngo imyaka ya Paul nayo ikubye inshuro ebyiri imyaka ya Andrew. Ni ukuvuga ngo ages of Paul iraza kuba ingana ni imyaka ya Andrew dukubye inshuro zingahe? Ebyiri. Batubwiye ko amukuba inshuro ebyiri mu myaka. Ubwo ni ukuvuga ngo ni imyaka ya Andrew tukayikuba kangahe? Tukayikuba kabiri. Ubwo ni 2 bracket T plus 16. Noneho bakatubwira ngo the sum of their ages is 16. Igiteranyo cy'imyaka yabo bose kingana na 60 n'ingahe? Na 68, 68. So uvuga ngo sum of their ages, turaza kubona ko turafata iya Agnes ari ingana na T twongeyeho, iya Andrew ari ingana na T plus 16 twongeyeho, iya Paul ari ingana na 2 bracket T plus 16. Turaza guhita tubona batubwiye ko kandi sum ingana na 68. Ubwo turabona T plus 16 plus kabiri tugiye kuyikubishamo imbere muri bracket plus 2T plus 2 times 16 is 32, bingana na ya myaka y'igiteranyo cyayo yose ari 68. Tugiye kwegeranya ibisa, turafata T plus T ni 2T plus 2T tubona 4T. 16 plus 32 turabona 48, which is equal to 68. Noneho hano turahita tubona
4t irahita ingana na 68 minus iki kirarenga kino kimenyetso cya equal sign gifite positive nikigera hirya kiragira negative 48. Tubone 4t izahita ingana na 20. 68 minus 48 is equal to 20. Noneho kugira ngo tubone agaciro ka t turagabanyaho both side by 4. Tubone t irahita ingana na 5. So twibuke tugitangira twaretinze ko age of the Agnes iribuze kuba t. Ubwo nuvuga ngo age of Agnes is 5 years. Ni imyaka 5. Ni imyaka 5 years old. Ni imyaka 5 kubera ko twaretinze ko t ingana iribuze kungana n'imyaka ya Agnes kandi tumaje kubona agaciro ka t ari 5. Ubwo nuvuga ngo imyaka ya Agnes irangana na 5. Noneho age of Andrew irahita ingana is t plus 16. Ubwo ni 5 plus 16. Duhite tubona ko ari imyaka 21. 16 plus 5 is equal to 21 years old. Noneho age of Paul irahita ingana twaretinze kare 2 bracket t plus 16 aribyo bingana na 2t plus 32. Dusimbuzamo agaciro ka t bite tubona 2 times 5 then plus 32 byaza guhita biduhereza 10 plus 32 tubone 42 years old. Iyi niyo myaka yabo. Nuvuga ngo Agnes azaba afite imyaka 5, Andrew azaba afite imyaka 21, then Paul azaba afite imyaka 42. So ndakeka ikibazo cyacu hari uku nguku cyari gusubizwa. Murakoze cyane, mukomeze mugire amahoro kandi mwibuke gukanda kuri subscribe ndetse comment, share kugira ngo dukomeze gusangira ibi byiza.